Vo in hi march ni somni pali sang ni somni parukani a clear tu te chibai ule kan video te to thlengin min lo clear sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve ngei don ya America a oil refinery lian ber te jinga mi Texas sa Valero Port Arthur refinery a nasatakin thila puaka kangmai chuak bok march ni somni pathum sang ni somni paruk lailama khan America kho pui pakhata oil refinery lian ber Valero Port Arthur refinery a nasatakin thila puaka kangmai nasatak chuakin a khudum chuak chhauna satak chu meltam taka tanga mu thei khopin asang ani he thil puak nasatak hian a che vele in le tuk verte a ngor che hiala khol pakhat a chiata wanga he thil hi thleng ne shiata ni a diesel hydrator unita kangmai hi in chanin oil akan kaya wanga thlengani chan himna na thok tu te chu an thleng thangal wata tuna hian kangmai hi thunun to ni in mun then khat po film khurthila khar ani bok thil thleng chungchang report in tarlan danin hliam tor le nuna chan report omlova Port Arthur khothlang lama omte chu pon chuak lova mani omna muna tumtla tura shia tiran ni twal chung thunai tu ten boruak risel na din mun anvil ngal boka Valero Port Arthur refinery hi America a oil refinery lian ber te zinga mi ani a ni khata oil barrel noi thum le sing rukatanga noi li le sing thum sanga thlengin an her chuak the ani he thil thleng hi Reuters Associated Press AP Texas twal chung chanchin buthar KFDM KPLC 12 News le Al Jazeera te chuan an nim nget to bok Jefferson County Sheriff Office le Valero Energy te po in he thil thleng hi an nim nget to a akan chan tak sha chian le zwal tumin chuizui me kani US Central Command Centcom ho to Admiral Brett Cooper chuan Iran mi puite ne na vau khana thu khautak a chua in chung atom tla tur le eng ti khuna emo sha tir na chiang tak an la ron pek tur thu a sha tir bok in dawna boruak asan chau mek lai hian US Central Command ho to Admiral Brett Cooper chuan Iran mi puite ne na thu cha tlang taka thona Iran sarkar in film khur lo taka ruam manna an siam dan te tar langin malak le na tur poi mo takom thu asoya tin Iran International le chanchin thar puang tudang ten an tarlan danin Cooper chuan heti hian asoi kan thuron pek che u hi zom reng ro u voidwai lo film khur takin kan ron sha tir to chewa in sarkar hian in tan ngai twana an nei lawa mi pui chen hmana changin missile le drone ten kap chhuak ani tuna ri chuan in chunga tomtlat ro u apathumna chuan kan president in alo soi to angin pon in chhuat thei hun tur sha tir na chiang tak kan la ron piang che uti in Admiral in thu asoi hian thil pakhata ti chianga chu Iran sarkar hian anma ni mi puite chu photan an mangti hi ni Middle East mi pui pui soilo an be lai hian mi pui chen na hmana changin ral thuam te an kap chhuaka US le athurwal puiram ten Iran tui pui sipai le sipai hmun poimo te na sataka an be hnuwa Iran sarkar hi an mang ang hle ti asia the ni ku parathu cha hian an shwai tu mula te kalpelin Iran mi pui te abitlang ngala kumtam tak chung ne chiana hnuaya lo da to tu an sarkar hian tuna hian an nun na chu in do hlo chamna khura a hnuk lut le mekani Shatir na chiang tak pek an tum thu hian US chuan thilian thamjok puat sai nei ti akoka hunrei tak ne chian hnuai lo om to Iran mi puite chu an sarkar laka chan chuan ni ngei arin ombok America chu an din na an ding hetle a Iran sarkar hian an che dan rap thak tak hi ban san se he boy ni hi anti top thei do na ma se hun an nei tam to lo hle United States le Iran ten in rem na thuthlung an siam do na ni chuan Iran sarkar hi apum puya thia dar ngei angai thu United Arab Emirates ha thupuang tu Saif al-Dariyei chuan asoya al-Dariyei chuan in biak na sakhe emo du thlang tura in rem na siam emo arem to lo ti soyin Iran sa khushwai tu mula sarkar hi atopani lo chuan in rem na chuan omzia anei ngai don lo ti chiang takin asoya ni Iran hi nuclear ral thuam nei an tumwang mai nilavin thildanga po an hlo om hle a an mani thlop tu Hezbollah le Houthi hel ho mangin Gulf ram te an chok boy renga kumsang ni som pakwa khan jon mangin UAE mun poimo te po an lo be to ni tin tui pui kong poimo Strait of Hormuz kharan tumchin na chu khovel pum pui ta na sum le pailama din mun hlo om lang sar tak ani boka he sarkar hi ala om zui zela ni chuan pongpor na le in be na hian top ni anei don lo ti asoi bok Al-Dariyei chuan Iran mi puite hian sa khushwai tu tele hel ho thunun na hnuaya om reng lawa zalen na le za om na nuna nun an phu to ani ati a
chu wangin tuna Iran sarkar hi atopani lo chuan hun khoral na mai ani dona tharum thona apun belzel dona ni tun hnaya US le Israel te beina wang hian Iran shrai tu te le an mun poimo tak tak te chu nasatakin an chuanop zo to a ram chunga mi pui an lung oilova pon lamnor na po anasa to hle ani chu wangin tun hi hun chatakani a in rem na le in be ti top lai lok na chau ni lavin sarkar thak hlen na tak tak a thlen nge na turin an noranga yani mula ti in pwa cha thatna hun a thlen lo nan in thak na tak tak thlen tir a hun to hle in rem na tluan tling lo siam hian ral thuam lek na le tharum thona chau ati chak dona rem na dik tak aum dona ni chuan Iran sarkar hi atop nge nga ya Gulf ram te le khovel pumpui tan du thlan tur thil dang aum lo ti atar lang bok ani Israel indo thlona rwalte chuan terana firfia ka chetna hmun puite na takin anbei indo nakal chunzom me ka hian Israel sipaite chuan hmala tharin zanma salama khan Israel indo thlona rwal tam tak chuan Iran khopui terana Islamic Revolutionary Guard Corps le Quds Force hmun pui sang sang ti anbeya he bei pui thak na hian fu taka target kap theiral thuam chi sang sang za chuang man ni in an bei zinga hian intelligence le thil kalpui dan tur rel na Quds Force command post te IRGC Aerial Defense le Ground Forces mun puite Quds Force 10 chanchin tharan la khom na mun puile tuipui lama mantur cruise missile siam na mun puite atelani he be pui hi Iran sarkar sipai chakna le an missile nei dal tu tura Israelin be pui thak chunzom na zinga mi ani a tun nai thil thleng ten atar lan danin Iran in ballistic missile ka chhuana khol zali som sari vel ane zinga zathum som thum vel chu ti chhia te mo man tlak lawa ti chhia te mo ani to a he hian Israelin be na po na satakin atiniam to ni Israelin Iran thlop tu pol te le Iran ram nge abe chunzom zela wang hian teran sarkar chuan na satakin nek sorna ama chon meka heng be pui thak na sang sang te hian lo omlo chhuan nar nge ti chhiat Israelin atum zia ati chiang hle ani Iran Diego Garcia abe pui kalpui chu chaktaka malakna amamo to hle Iran chuan pui sak nei lavin ramri apel mek zela march ni somni pakhat sang ni somni paruk khan teran chuan Indian Ocean US le UK te sipai mun pui poi mo tak Diego Garcia chu intermediate range ballistic missile pani in akapani he mun hi Iran ramatangin mel sang ni chuang zeta hla ani a missile pakhat chu US Navy te thiam na mangin an lo kap tha a adang pakhate ro a thlo lain a chiani he beina hian atuma fu lo ve ve a masi Iran in hla tak tak ka theina nei ti achiang ta hle Europe khomwal pui thlengin an ka phak rin na alian ta hle bok he boina hi ramtlem te inkar chawani tolawa America le athurwal puiram te tan hlo lian tham atling to tak zetani PBD podcast apo he thil man mo thak zia hi hetiang hian an tar langa eng thil po ti ila chakzo ka hmala ka ti top ngal anga yani kan noi bawangai to a eng wangin nge hetiang em arei eng kim hi ti chimi vector ti mai ro u ti in Iran chuan he thil hi an te ni lo thu an soya Israel ten an ming chiat na na an ti ani ti in an pha ni mase US official te UK sarkar le chanchin buming thang CNN The Wall Street Journal le Bloomberg te chuan he missile hi Iran atanga ron thlok chuak nge ni thu an nem het vek thunga NATO Secretary General Mark Rutte in he thil thleng hi an la chui chian hle angai ti soima se Iranin missile nuclear lam an nei thin te hi noi bo atul to hle ti atar langani muang changa malak na hian teran hi ati huang tau zwal sau dona chu wangin America hian tuna hian ati to pangai ani an missile ka na hmun pui te ti chiat saka Strait of Hormuz himna vontlata boina lian zok a chwalo nan malak atul to takzitani in thada na hian be na dang a thlen china chakna ero in hlo om ati top chin beina dang a thlen le ma hian huai sen le chaktaka malak a hun te tak zetani Iran sarkar chu na satakin angning dot mai President Trump an Iran try to te ne na mai change anin biak thu apuan chwa nuwa Iran sarkar chunga hlo thona le rin hlel na satak a chuak me kani sarkar chunga mi poimo te chu mel ma ne na thuruk vong anga inpu tonin phatsan tuming anin wa sarkar lakarin omlo te chu man turin anin phut bok Iran try to langsar tak tak Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf le President Louis Hassan Rouhani te po an pol chunga nge soi chiat le beyan ni a Iran social media lama po mel ma tin en thok ho su ti thu te akat nok to bok tin sarkar thlop turin om tak tak te soi che to lo turin anin ngen hialani
inrin hlel ton na anasat ema wangin sarkar roi tu te chuan ba ni mo shemna na sazo ke mo an to an hlau hle he boina hi inhnial na satlia mai anilawa Trump pathu puan hian Iran sarkar chaklo na apholanga anlo inhngir ngau to na chu ati puak ta ni Tehran sarkar chuan US president ne na inbiak na an nei thu hi hnol ma se sarkar chunga boina chuak hian thil pakhat ati chiang viawa chu Iran roi tu te hian in ma chhonna tak an ma chhonin an chaklo na alang chuak thin ti hi Iran me pui te chuan he boina hi ngun takin an lo thlir renga an sarkar thu nei na le hlo om taka an khosak thin hun chu atop chep to ti alang chiang hle ani Iran chuan an ram chiat na zonga US in zang na dum na apeka shek na zonga hlia an ram atanga anin thiar filim ma lo zong in do na atop don lo ti khau takin an tarlang Iran official senior Mohsen Reze chuan thu chwa siamin Iran in chiat na zong atorna US ne na tanga zang na dum na pum hlum amua sumle pailama shek na zong hli ani a tin Iran chung ko thila US a inrol to don lo ti tiam na fia takan nei ma lo zong he in do na hi akal zel don ti asoyani Reze chuan he thutluk na hi kan ram mi pui kan shrai tu sang jok tele kan sipai te thutluk na vekani ti na soya Iran mun poi mole thil siam te be tuma vau khan na ommek laka hian lung silau takin be na athling zel ani chuan tun ma ain an chan let na anadon ti asoi bok Reze chuan tuna chuan mit aya mit ti ani to lawa mit aya lu ti ani to zo kang je hlei theilo khopin kan siam don che uni ti in vau khan na siama tun chuma hian US sipai te chu Persian Gulf atangin an chwa ve kangai don ti asoi tel bokani US le Iran hian twal chung in biak na an nei mek ne tarlan ani lain Iran ero chuan an thil phuta hian tol nan tum lo hle a an bial chung atanga US sipai te in thiar filim vek turin an la phut latani Reze thu chwa hi March thalai hol vela an lo soi to nen ain ang hle a an thil phut ang te hi ti hlotlin ani ma chu in ka hai reng an pom don lo ti achiang hle ani Strait of Hormuz sa Iran sipai ten tuipui hnuai bom Naval mines an chep ti US intelligence in anem nget US official ten CBS News ne na an shildan in Strait of Hormuz a hian Iran sipai te bom kam Naval mines som pani vel se tom ti US intelligence chui chia na changin shat ani a he bom an kam te hi Iran siam chwa nge ni in Maham 3 le Maham 7 limpet mine te an ni a longte reu te bom pani pathum vel chau phur thei mangin an kamani Strait of Hormuz hi khovel pumpui ta na hmun poimo ber pakhatani kan ti to kha khovela man tur tu yal thei zong za zel somni vel zet chu he tui pui kal tlang hian phur kwal thina ni a February ni somni paria sang ni somni paruka US le Iran inkar boina achwa tang khan sum do na ta na longlian tlan kwal te tan he tui pui kong hi khar ani to ni hemi chungchanga hian US Central Command chuan Iran in bom an kam na tura an man long som paruk zet chu anti chiat sak to ti an nem ngeta US Defense Secretary Pete Hegseth chuan President Trump pathu pek angin he be ne hi kalpui ani ti asoi bok US intelligence te soidanin Iran hian an long te reu te le bom kam na tura an man theilong te hi zazela somria da tanga somkwa vel zet an la neya ma se tun thil thleng hi an theina zongzong atanga thlir chuan atlem tham hle Iran hian tuipui hnuai bom hi sang ruk zet an kol tura hriat ani bok US sipai te hian nor na an chhun som zel ani chuan Iran chuan Persian Gulf pumpuya bom hi an la phum bel don ti vau khan na an chwa bok ani heti la hian boina chingfel turin inbiak na te po kalpui me kani a Iran Foreign Ministry a official sang tak pakhat chuan palai te kal tlangin US atangin message an don thu CBS News ne na ashila chu message chu tuna hian an zir chiang me kani ti kan thulak na chuan atarlang Iran ko pui terana vo in thole ni khan puak ring tak om le ta a US le Israel ten Iran an be mek na boruak ana sazwal hle ana dulu correspondent in Tarlan danin Iran ko pui chunga hian voi tam taka puaka ko pui marlama tangin mei khu achhuak na sahle ani Iran chanchin bu te Tarlan danin ko pui chimlam le thanglama te po puak ri hi sha tur ombok heng thil puaka wang hian Iran chuan thlona le missile loka thlak na khol air defense system te chu anlo met chuak ve ngalani February ni somni pariata US le Israel ten Iran an be chhauchan tira tang khan hebiala hian boruwa ka tang chho hle a Iran po hian drone le missile te mangin Israel le Gulf ram US sipai hmun pui omnaram te chu voi tam tak aka plate to bokani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thochan ni khan thu chwa siamin
US President Donald Trump an Iran nena inrem na zona tumna chu a thlop thu a soya mase Israel ram himna ta na thilpui mo tak tak te ti hlotling turan nornan Iran hi alabe chhun zom reng don ti chiang takin a soibok President Trump an Iran nena anin biak na a hlotling thokhat ti a soi hnu le Iran a power plant te beitori lo tura thu a chwa hnu loka khan Netanyahu hian video statement a chwa ve a he thu chwa hian hemini vek hian Trump anen anin biak thu atar langani Netanyahu chuan heti hian a soya vo in hun masalama khan kan chian President Trump anen kanin betoa President Trump chuan Israel sipai le US sipai 10 ne na lian tham tak an lo lak to te chu ram pahni ta na poimo hum him na tura in rem na thlen nan hun rem chang ani aring ani heti la hian Iran le Lebanon te chu kan la bei reng dona an missile le nuclear program te chu uluk takin kan thli thlai renga Hezbollah te po na sa takin kan la bei chhun zom zelani kar masalok khan nuclear scientist pahni kan da that bil le a kan thil ti hi kan chhun zom zel don ani engdin huna po kan ram ta na thil poimo piang chu kan hum him tlat don ani ati he thu chwa hian Israel in kong ni so atum dana tar langa an ram him na turani phot chuan in biak na nei an huama ma se chu mirwal chuan Iran in nuclear le missile lama ma an lak na le Lebanon a Hezbollah te chu an be chhun zom reng don ani Netanyahu an Iran nuclear scientist te tha ani thu a soi hian in biak na nei hun chung po in be na chu top mai lovin an be chhun zom na chu in rem na konga nor na man ruwa tan an mang don ti ati chiang hle Trump chuan in biak na te chu in rem na lampanin akal zel ti asoya in biak na akal that zel theinan US in be pui thlak na nei po ati top riani mase Iran official te chuan tu man mai chana in biak na an la nei lo thuan soi thunga US in hun masalama Iran alo be to chung changa mo aphur ma chuan eng in rem na ma an pom don lo ti an soi thung amai ro chu Israel ka hlo om thei zong zong te ti rem vek tura in rem na tluan tling om ma lo chuan Israel chuan amalak na athla dul don lawani India rama thu nei tu te nim nai tak tu news agency pakhat chuan phole ni jing khan anram chung energy mun poimo panni chu van lama changa be ni thu a soi he thu apon chwa dan hi US President Donald Trump pa thu chwa lo nia let na ni deu berina langa Trump hian Persian Gulf lu ka ko chwa poimo tak Strait of Hormuz sa Iran in boina athlen thin ti top tura a hun tiam apo sei nuwa he report hi achwa kani Trump hian mai Iran a power plant te beya alo vo to bok First News Agency Sweden chuan Isfahan na natural gas mun pui chu be ani a chuba ka Khoram Shar power plant a gas pipeline po be ani tel bokani he be na chungchanga hian Israel mo US mulam chuan engma an la puang lova ma se hengram te po hian boina an thlen po in an puang chhuak du lo fo thin ani tun din huna heng mun pui panhi te hi abiek taka be an ni nge mun dang an be na siperin afu pal zok ti ero shiat alani ri lawani Ukraine Army Chief Lui chuan US in Iran a leilam sipai manga indawna an nei nei chuan chu nge chu chiat na na satak thlen tu ani don ti in avo Ukraine a sipai ho tulian pakhat chuan Washington hne na vo khana thu khau tak athona US in Iran ram chunga ground troops manga be puan thla ka ni chuan chuan American sipai te tan thilpoi taka thlen thei tur thu asoi Ukraine Armed Forces a Commander in Chief Lui le tuna United Kingdom ma Ukraine Ambassador ni Meg Valery Zaluzny chuan tunlai ram indaudan kalphung adang lam to hle thu asoya chu wangin sipai tam tak manga ram lu khunga malak na chu a hlo om to hle ani ati Ukraine in Russia an machonna changa anthil ton to te tarlangin Zaluzny chuan tunlai indauna chuan drone te le uluk taka en thatu te mangin indauna mual chu nunna swat na hun puya achang mai don ani ti atarlanga hetiang din huna hian sipai te tan in hum himna chance a chelhe a dam khu chhuan na tur mun aum to manglawani ati US sipai te hian Iran ram chunga sipai da lu antumani chuan Ukraine indawna angbok khan na setakin antwar dona tunlai thiam na manga indawna chuan sipai chakna le indaw man ro nei that lut na te chu arun hnuk niam vek thei don ni in avawani asoi zel dan chuan Iran ram leilung din mun laka hetiang thiam nei him hanan tumani chuan chiatna na sajok athleng thei don ani ti in a soibok athil clear dan hian sipai thiam na lama mi thiam te ril ruput dan tar langa Ukraine indawna changa thilan zir chhuate abiek takin drone te manjang kaya ni dan le ven himna khau tak siam ani dan te hian malam huna indaw dan kalphung aron shil thui hle don ani Iran rama energy mun poimo tak tak te chu bayan ni a hei hian hebial chung boruak hi ati so sang hle
Irana First News Agency na tarlan danin beina masaber chu Isfahana gas enkol na hmun le gas pressure ti hniam na hmuna athlenga heba ka hian Iraq ne na inri na hnai tak Khoram Shara power station ne na inthunsom gas pipeline po bei anibok he beina hian indo boruak na satakin atisa ubel zela energy hmun pui berte bitumani ta ka wangin Iran rampuma electric le gas a khailak mai hlo thon na alian hle ani Donald Trump pachuan vo in khan thu chwa siamin Iran energy hmun pui bei tura ra manatsu ninga chung hun apo seibil thunga heti la hian Iran thunei tu te chuan an energy hmun pui be ni chuan na takin an chang le don ti an soi ani kha tin Iran ram then om huam chunga energy hmun dang te po an bitum ve theiti vo khan na an siam bokani US le Israel sipai te chuan ni zan khan Isfahan le Khoram Shar khwa a Iran energy hmun puite na takin an beya he bei puya hian power plant ne na inzom natural gas pipeline le gas lak lo na hmun dang te chu an kap chhia ani tunchum beina hian hliam tuar report an omlo thunga masi inrem na chungchang soiri ka omlai po in he thil thleng hian Iran try tu te chunga norna chu alakiam don lo ti ati chiang hle he chanchin tharwang hian khovel hua po oil man Brent crude chu barrel khat mana tan dollar za pahni apel chhawngal dora ni khat chungin za pathumin asan pha a thakhat chungin za somli paruk donin amana san bel toni America mi puite point petrol le diesel man san zia an she chhawmeka Persian Gulf oil lak chhana kongte alahim lo chunzom zelani chuan antan har satna ala zwal zel turangai ani President Trump an inbiak na hun siam nan ninga chung energy hmun puite be chunzom lo tura ngen na asiam hnu loka he be pui hi thlengani a Tehran try tu te chuan missile la be na le vona an kalpui renga wangin anin do man ruwa te ti chaklo nan hetiang be na hi kalpui chunzom alani pha tarengani he indo na hi ani somni pangana ni to a ziawm lam alapan lo hle chaklo na chuan be na ko chuak thina chuti rual chuan hetiang taka uluk le na a be na hian America le Israel te chuan an thilpoi mo le ham thatna te hum him turin an hnung tol don lawani ti Iran laka asiat non tirani gas le oil man te ala chan chhozel mela ma se teran in firfia ka beina tura an hun puite an din thar le ni chuan atopa thilpoi zok ala thleng the ni US airstrike in Iran missile commander le achung te aka phlum Iran thunei tu te tharum thona le firfia ka an chen na laka America chuan na sataka be pui thak chun zomin US Air Force te chuan Iran mar chaklama 19 Zulfikar Missile Division how to General Hamid Mirzadi le achung te chu an ka phlum ne shiatani a he thu hi finfia na la om chia lo ma se he beina hian an thi vek thu shiatani Mirzadi hi sipai how to thiam lo na nei lo anilawa Islamic Republic sarkar in tharum aman huna mi poimo takani chin Iran sarkar laka zalen na do wanga nor hwai hotu tele an chung te tam tak nun lak sak tu ani wangin America in ti hlum tura a thlan chwa te zinga a ming a chuang ran to ani social media chen khata chuan an chung ko thlak chunga eliminated ti inziak le an chena hmun puak na satak thlak te hmu tura oma he hian America le athurwal puiram te be tuma missile ne na lo in buat se na chuan aman to tak pe ka ngai ti a en tirani February ni somni pariata tangkhan US le Israel sarkar chuan Iran nuclear hmun puite missile da khom na hmun le how to lian te an ve chhautrana he in dawna chanchina hian nem nge na mumal tak ala om chia lo na in an che dani ro achiang hle uluk taka target thlan chwa manga be na hian Iran sarkar shwai tunun rong takte amalte te da thatle anin kai shwai na ti chetura ro man fel sa dia mani zia ati chiang hle USS Abraham Lincoln atangin US thona ten Iran an be na sa hle America chakna thashui chu tuipui chunga mu thein awma anin do thlona phur longlian USS Abraham Lincoln atang hian in do na thlona changkang tak tak te chu Operation Epic Fury hlotlin nan Iran be turin an thlok chuak zut zut ani President Trump pathupek angin US sipai te chuan Iran sarkar hmun poimo tele an missile dan hmun puite thlona laka inven na te tuipui lama an thil nei tele firfiak te hmun puite chu an be mekani khowela firfiak thlop tulian ber Iran hian nuclear ral thuam an siam ma le America le athian tha te an be le ma a an chakna ti chiat vek chu US thil tum berani a chhun le zanin helong chunga tang hian America chakna chu ari dur dur reng mai ani thlona khal tu te le helonga thok tu te hian Iran chakna ti khailak turin hun poimo be na hlotling tak an kalpuya voi sang tam tak an thlok chuak to ni
mi then khatin US sipai te shrai kir tura US sarkar an soi che lain American dik tak te chuan beina kalpui mek tu sipai huai sen te chu chuang takin chibai an boka Iran sarkar hian kumtam tak chung beina che sang le nuclear ral thuam nei tumna mangin he in dawna hi alo tran to a tuna chuan an thil ti man an pe ve ta ni Israel sipai te chuan Lebanon chim lam Tyre Khobula Rashidi ke ma Hezbollah hmun pui chu airstrike mangin na takin an beya he beina hian Iran thlop fer fiak som thum lai an thi ni in report chuan atar lang video po he beina wanga bompuak na satak le thil kang mu tura oma amuna hian arab ho out thom po sha tura omani Israel sipai te hian airstrike an kalpui ma in mipui te hne na hmun him pana chwa san turin sha tirna an pe masa a mipui zinga Hezbollah hmun pui in phum ru te chu an bitumani he thil thleng palani lawa Iran ne na an tho ho na lan tirnan Hezbollah ho hian Israel lama rocket an lo kalu masaka wangin Lebanon chu buaina an hnuk lu ta ni kartam tak chung IDF chuan ferfia kho hmun puite rocket ka chwana hmun te le anral thuam lak lo na kong te chu Beirut chevel le Lebanon chim lama an lo bei to a Israel mi puite border a ferfiak te beina laka an himnan ferfiak zat chuang zet an lo that to bokani Hezbollah hian ral tlan kem le mi puitam na hmuna mi puite in phennan mangin anin thuplat thina bean ni in a beitu te thiam lawan chan tir le thina ni Israel chuan ma ni ram ven himna tura ati mak mo mel ma ten an ron beile ma a an hmun puiti chiat na chu athok meka mi puita na hlo om thlen tu le rocket manga ron be tu heng fer fiak te hi dim an ni don ho lawani Iranin a thlo fer fiak ho hian anin thiar filim do lawa wangin he in dau bo ruak hi alakal renga fer fiak pakhat a thia piangin remna ta na hlo om tlem zela Israel ron be tu piangin an torna satzia tur he thil hian alan tirani President Trump chuan Iran try tu telaka thutluk na khau tak asiama he hian ra tha achwa mekani President hian Iran sarkar chu an nuclear man rasiam tumna te firfiak an thlop na tele khovel mundanga oil phur chwana kong anti boy chin na te ti top dora injem na siam na hun nung ape ni he hun tiam deadline hi tunzir top ni lo om tur hi ni a hemini vek hian US Marine ral thuam ne na in thuam sang tam tak an thleng don bokani he thil thleng pal anilauti special forces sipai hlui Jim Hanson chuan Jesse Waters prime time a asoya Jim Hanson chuan he hi Trump thil ti dan phung dik takani norna na satak ape a masi inrem na siam na hun nung apele ni he hi Obama hun lai poisa tam tham tak kan pe ka nuclear man ro siam na hun kan siam sak angkha ani to lo ti in a soi Jim Hanson chuan chiang takin asoi chun zoma Iran thlop na hnuaya om firfiak pol sang tele tuipui chunga sum don na kong anti boy te anti to pani lo chuan shemna an ma chonang Trump chuan chiang taka soin engkim ti top ro u chuti lo zong Khark Island kan khar sakang chewa Iran sarkar sumlak lu za zela somli chu he thlar kara oil chwa ka tang hian in ngata Strait of Hormuz longkal tlang turte an lo dang ani chuan he thlar kar hi kan lak sakemo kan hual sakemo anga an oil zong chu kan ta ani vek to ang ti na soibok tuna hian Iran sarkar hi adin munader thong hle a an tuipui indo long le borak ven himna te chu ti chiat vek ani to a an thlop chin fer fiak te po an chaw to hle ani America indo thashri chakna chu USS Tripoli le USS Boxer mangin hebia la hian an ron tir le meka Jim Hanson chuan he indo long ron thleng te hi inland mai tura local an ni lo Iran hian thu an zom lawani chuan tui kong thunun nan hian President Trump pa hian man ro thar le kong dang tam takanei pha don ani ti na wawani Iran hian hunan khoral rei tok to a tuna chuan an huna top ta inrem na an siam ani lo chuan an chiat puyang President hi an bumani chuan shimna na satak an ma chon dona chu an hle don ani anin beina na satak chu top to a Iran hi an tlom to ani tuna chuan arang theng berin an tlom don nge tlemte in an la tal ve sham don ti chawani to ramsom ni pan he changrwal pol chu he tui pui kong veng him turin le America thlop turin anin puwa cha meka hetiang khopa norna na sa hi hwai sin le thil ti theina chang chawa siam chwa theini in he hi champan a hrechianga Marine sipai te poin an hrechiang bok reilotia teran po hian atakin an la hria ang indon top theilo laka hnen chandan ol samber chu hei hi ani nataka be phota chumi hnuwa inrem na kong hon sak le a thil swal ti tu telaka du thlan tur pek hi ani
Obama hun laya mi dom thiam na le in thada na hun ang kha atop to a tuna chuan chakna manga rem na dik tak zon na hun athleng ta ani Middle East biala US sipai omte zinga hlothon na le lung oilo na anasatial tiala he biala boru akalen twal ta ka chuan sipai chen khat chuan an na chungchanga zon an nei na sahle ani an nu na tha phial he tiang din mun hlo oma anom hi atul kherem ti an zota tun din huna an na thodana hian an lung oilo hle ti a mu theani report thar berten an tarlan danin American sipai tam tak chuan Iran ne na in beina in rol thuk zel an hlau hle a Israel humhim na tura US sarkar in rol zel na laka an ngai chalo hle ani sipai chen khat phei chuan he in beina hi US ram him na nen in zom na thuk taka nei lawa wangin nun na chan pha hiala in rol an do lo thu tlang takin an soyani helung oilo ni hi sipai zong ngai dan ni lo ma se sipai te zinga mo mai rol lovin alian hle a drone hlote tuipui lama sipai mun son kwal tele mun shanga inral rinreng na wanga boruwa ka tan that tak zela wangin indo na sajok achwa mai an hlau hle ani sipai chung te po anjil ru nuam lo hle a hein beina hi arei mai angem ti le a hlo om zwa sawangem ti ngai to in an hlau hle a Iran sipai te nen mai chana in bai mai hlo na le mahun shia thiam lo na chuan sipai te ril ruwa pressure asiam na sa hle bok sipai try tu te ero chuan anral thuam le sipai te chu engtiklai po in ring sa thlapin an om ti an soya indo bulchan na tur ni lavin sipai te inven him na tur le hebial ral muang lo tak ven him na tura hetianga om an ni thu sarkar thu nei tu te chuan an soi thung hethil hian Washington na thutluk na siam tu te tan kong ati buai hle a ramdang chanpui tura an intiam na le an sipai te ngai dan hi uluk taka an balance sangai do na boruak in thak zela wangin sipai te ril ru le an na tura an ril ruput mang te chu US sipai ka zel dan tura thilpoi mo tak alani don ani ole khati zong kha tun chuma tana kan puan the te chu ni le report mai sela min lo thler saka min lo like sak chin tu te chunga kan lo me